صباح الخير فلاون. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La recette nouessayine, c'est un gâteau sans cuisson à base de chute de baklawa. يتمجد les restes نين baklawa, les ريوف النيكلين يتنتكس من على البقلاوة. Pour cela, هاد ندمك الريوف النير أيني نكسيك اللي شوتني من بقلاوة أتنعل dans un mixeur نزض درقاق. Ensuite, j'ai pris un moule en silicone على راسك الشوكولا سوفل. د المولي تسعي من سيليكون لا فورمي تسعيم على مسيك الشوكولا سوفل على مسك الفريجيدير بوندون 10 مينوت 10 دقايق في الفريجيدير باش كتقار الشوكولا النيا. اي لا دمغد أيني دزديغا كنز الغوبو لي شوت النين بقلاوة رني غاس أيني دقي من الكاوكاو واللوز نكي قيمي يدير اللوز دونك على راس اللوز مي شنو على الماس الكاوكاو لي نوازيت جنجلان سميس حلوات التور كاين يكون دي قيمن رني غجمع غتيت الكراميل. Et après كسرت البلاطو ني en silicone تشورخت de la farce ني دعلق. Comme sur la vidéo, il faut bien regarder la vidéo pour les étapes. Et pendant cette étape aussi, je mets au frigo pendant 10 minutes. سورة داغ نمس على الشوكولا سوفل على الفريجيدير 10 دقايق باش هادي سهل هاد الدكسة. Et pour la décoration, vous avez un vaste choix. نكي demande juste une noisette على راس الشوكولا على راس السوفل. زعما مثلا chocolat blanc, des perles. Franchement, c'est à vous de voir. Et voilà le résultat final, un très beau gâteau sans cuisson. Il est franchement, il est présentable, il est beau, il est bon aussi بنين. تزعما لما تعلمت هكايا au lieu de jeter les chutني بقلاوة, il faut les recycler. Je vous dis à très vite Inch'Allah avec d'autres recettes. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne de débutante et invitez aussi vos proches, vos amis à venir voir une page simple de débutante, sucrée et salée. Je vous dis à très vite alors et bisous à tout le monde. صحة عيدكم تعيدوا وتزيدوا إن شاء الله يا رب.